Nalazimo se u dobu fotografije, pa više ne znamo koja je fotografija stvarna, a koja je photoshopirana. Ali za ove fotografije koje ću vam danas predstaviti će većina vas pomisliti da su Photoshop, ali na vaše iznenađenje one su realnost. Prije samog početka videa zamolio bih vas da se pretplatite na kanal, a sada da krenemo. To bi bilo to u ovom videu, do sljedećeg videoklipa zapisa, lijep pozdrav!